Ibwega tukoina mbere kwa tuicho kagira kaire murithiria wa Meru TV kagita kara tuina mbere kwa tukirithagiria marame kiritwo rito ndeni ya mangatheti na tuthiite na mbere kwigua raithagiria mantu marame kiritwo rito ndeni ya mangatheti ndi ikagita kara nkuririkanagia ngakwira ati ukaumagaruka ukagura ngatheti yaku ukaina mbere kwigua ukionaga ngono imbingi nuntu gaturingithagia tu benda tumirugurira mukwe mukengo gutigira ati utiuga u famina ciarere kuthoma ngatheti ino tu aya utweneria na mbi lakini bwega sana ndina ngatheti ya The Daily Nation murithiri wa Meru TV kama kawaida kana takawithire na ngatheti ya The Standard jirani chiakwa ira tukaina mbere kwigua tukirithagiria maramethire tumagikirwo rito ndeni ya ngatheti ino. Ngatheti ya The Standard rukirirwe mundi ndio naipetwo kiongo kirigurwagao The Frying Coffins ya nenkeretwo kiongo kirigurwa gitwa The Frying Coffin kana mathanduku kithanduku kiriguru kithanduku gikuthiire iguru The Defense Force Air Wing is in free fall. An international probe into the crash that killed General Francis Ogola and his entourage blamed engine failure. But deeper investigation suggests the surviving fleet is in even worse shape. Outdated tech, missing parts, and poor maintenance paint a grim picture. It's not a question of if another crash will happen, but when. Yeah. Ini giku ukarikana I think it was last year wali mwanka muthirurira General Francis Ogola athie nambere kwigua agikuyaga kana ndekera eneo yathie nambere kwigua crash na watuika ikayathie nambere kwikiona kathina ni kurikana kwina ndeke eno ingiri ugu tukaina mbere kwa tukithagia rugono ruru gatatinga tunana kenda arago kwerekana tekichi kubatara kwina mbere kwikirithagiirwo nuntu eka kuraithirwa agu nyumani ni atongore kathumba bethiritwe bakina mbere kwigwa bagitoturo bwao kumania na crash cia ndeke na nti kana nitaritha wabwe kana nata na arago kwerekana ndi ikubatire kwa kirutha wa uchunkuni bwe kana raithiri bwega kagita kara antu bakoina mbere kwigwa bagitwa yaga ndeke nkuona kwina timu ya antu barabethiritwe bakina mbere kwigwa bagita uturo bwa wao kumania na ndeke ndeke no nkuona Brigadier Swale Saidi, Commander Combat Engineer Brigade Colonel Duncan Keitani, Head of Operation Defense Headquarters Lieutenant Colonel David Sawe, Staff Officer Infrastructure, Captain Hilary Litali, General Ogola's Aide Camp, kuna Senior Sergeant John Kinywa, Freight Technician na Sergeant Creofend Omodi, General Ogola's bodyguard baba thie nambere kwigwa bagi perish kumania na mutino oyo wa Ogola bado karatati ndigatuga na karatati ndigatuga tukaina mbere kwa tukithagia rugono ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na arakiri barua yake thiritwe kina mbere kwigwa akiandika na kuga ati na kubatira kuina mbere kwa kiongagirwo karia Rigathi Gachagua thiritwe kuga ati utoro bwake buri watini na arakuga kwina muntu akwenda akua rugono ruru karatati gatuthanthatu murithiria wa Meru TV gatuthongere ndeni ya ngatheti ino tuone imbio yethiritwe kina mbere kwigwa ikiaragirwo. Ministry and doctors yet to reach deal on interns pay karatati ni yakurikana ikuregete kwigwa kwina angwataniro indi kuyikonenie na interns ba mandagitari kuthina mbere kwigwa bakiri awa ntuburende bwethere tubukionekana tabo mbakwe bukire atakuye ngokuye kaire Health CS says the talk all on with Treasury to invert another strike by next posting in July. Health CS yethere twakina mbere kwa kugiba kwaraniria na rwangiro kigina kuona bura ntububu kaina mbere kwa bwikana nabu kurigiria mugomo wa July. KMPDU rienda 206,000 as a trend in CBA SRC recommendation 70,000 pay ngiri mirongo mugwanja
ciarora bakwenda rugono ruru karatatini igatwiria ugu nara ukainambira kuokeona rugonoru na njira inkatha murithiri wa Meru TV. TSC boss defends recent promotion as MPs demand details. The Teacher Service Commission TSC muthenya wa Jumaine thianambira kwigwa bagikagirwa kana gikagirwa gatagatinĩ ka bunge na ara bunge bathianambira kwa bakiendaga kwerezwa nkuruki mantu maingi maigenie na promotion ciarimo. Ajumbe baba bathianambira kwa bakiendaga transparency kana weru kirima antu makoneni na allocation ya 25,252 slot twanya ngiri 45,252 turia twethire tukinambira kwigua tukinenkanagirwa na kukirikanaga ati siasa ibethire tubakinambira kwa bakionekana baginterfere na mbio ibethire tubakionekana kuthinambira kwa baginterfere na mutaratara uyu ukoneni na kithomo muraithiria wa Meru TV na rugono ru kainambira kwa kirwithagiraga ugu karatatini akagatwiri ndeni ya ngatheti ino muraithiria wa Meru TV. Karatatini gatuthatu Belgian stings and Vietnam in 1.3 million and saga print for mercy. Kwena 2 foreigners and Kenyan were arrested with the garden the Queens at JKIA. Kwena antu baba thia nambere kwa bakiwatagirwo na arakeni kia ndege bakirikanaga ati kaba kamatete Queen ya Nduraku ya na rende bethiritwe kana irikanite Queen ino bakamatite ino benda kumagarukia ome ya nthiguru ya Kenya iradinga wa mugana wa chiringi igana mugana wa chiringi milioni mukathanta ithatu we went kubitia the remain transport charges with the smuggling 15 million there. Okay. Kwena baba bairi na mukenya uyu. 2 Belgian teams computer science Vietnam's student and a Kenyan have been prudent at Small Garden at Queen World 1.2. Queen eno rawotha chiringi 1.2 million ontubura bathie nambere kwa bukeragirwe ni rwangirwo kureithira nyamu cia mitu ni na kuwa ndakwira into bina mbio kaya kuraitha ka kwegua eno indura kwirikana ye na mbeca ta ino ri into bitie na mbeca bito na tabite gintu aya karatati ni gatuna murithiro wa Meru TV wa matangi nethirite matangini matangi nethirite kinambere kwa kibithagira hachege babo ni nyuma ya kamiti kana rwangirwa kureithiria mantu makona ngukumo EACC kuinambere kwa bakimwekagira bitano ni. Uyu ni gavana wa Kiambu tukwaririe murithiri wa Meru TV na ara muthenya wa goro EACC bathia nambere kwigwa baki wataga kimancha kia shiringi milioni 12 na ara wake including $13,000 but the governor said those are stories. Governor nathirite kinambere kwa kiragana thirina kuga ino ngono bwana ni ga kuinambere kwigwa akiona kanagiro. Other being investigated na County Secretary Peter Ndegwa Nancy Njeri Kiambu kwina bangi kenda bara bethete bakinambere kwigwa bakiruthagirwo chunkuni kinyabo bakinambere kwa bakiringithanagwa na mbeca kana utumiri buthu kumbeca chia mwingi. Karatati ni gato tano Treasury and Fire as MPs push for delayed cash. There was a dispute in the National Assembly plenary sitting yesterday after MPs returned to paralyze House business over the continued delay in disbursement of non-governmental CDF billions. Gucherachero kwa kigina ke CDF kethiretwo kionekana kureta murugutira kirirwangi wa Treasury arabethiretwo bakiuga ati bakainambere kwa bagiukagia fire my friend nontu bwo gucherethirwo kwa mbeca no baruga mbeca ino chikucherwa wachi chithiritwo ikithema mirandi mwanya mwanya yothi nambere yegwa ikirega kuigwa kiendereaga bwega
kire icigo bunge biao. Karatati na tuthandatu Gachagua ethetwo kinambere kwiwa akiuga uturo bwake buri watini na arendi kuringana baro era yethiritwe kana yethiritwe kinambere kwiwa kiandikaga ethiritwe akiuga ati na kubatira kwiwa kiongagirwa ukari. Rigathi Gachagua augite uturo bwake buri watini kwina muntu akwenda akwa. Gachagua andikite baro eno kiri Inspector General wa Polisi Douglas Kanja muthenya wa goro na arethiritwe akiuga nethiritwe kinambere kwigua akionokera ciarera kurutwa Muoyo Kathumba kana maita Kathumba na arethiritwe kinambere kwigua akigeragua kana akigeragua kurutwa Muoyo. Former Deputy President ethiritwe kinambere kwa kimenagiria Kanja nuntu bakwinambere kwa gichuba mantu na metho gutebu akurutha kagita kara uturo bwake buri watini. Gachagua nkuruki alleged the plan involving planned attack at his Nairobi and near homes by individuals well known to Kanja, accusing him of being a compliance. Gachagua nkuruki nethiritwe kinambere kwa kimenagiria Kanja na akiuga ati kinya baraba ethiritwe kinambere kwa bakimgerage kumwithukira na ara wake Nairobi na kinya na ara wake Nyeri na ntu Kanja akumenya. Akiuga Kanja kinya we waremera ipat kana no mogo bara batakumwendera mega. Karatati ni gatuthandatu Ruto mutongora mugongo President William Ruto na ethiritwe kinambere kwa kionanirio chamba bwake na akiuga ati 2027 akainambere kwigua ki challenge opponent bake na ara augite na kwibanga banga ne nuntu bwa siasa inkire na ara president ethiritwe kinambere kwigua akiuga kainambere kwigua kirutanagiria gutigira ati akuinambere kwigua agichindaga ithurano bia 2027. Marketing is administration officers believes he is on the right track. He spoke yesterday at Obutio Boys High School in Cheplugulu constituency, Bomet County, during the funeral service of former Cabinet Minister John Koech. Ararage mathikoni ma John Koech muthenya wa goro na arante cha Bomet na arethiritwe akiuga kuringana nwe na ethiritwe akithibwega na ari track ni irambega na kogu na witigio bu nene ati akainambira kwigua akithurawa gitini giki kia rais 2027. We won't be cowed by state violence, vows Kalonzo ex-DP. Former Deputy President Rigathi Gachagua and Wiper Party Linda Kalonzo Musyoka mbethiritwe bakinambere kwa bakiugaga bo batithi nambere kwa bakiendagirwa ugwaya na batithi nambere kwa bakinyamara gukuma kiri thirikari ya President William Samoei Ruto na arakianderiria arabarabara thikirite kiri mathiko ma Reverend John Nzola Katelembo omnara ntoche Machakos. The two leaders kanatongra baba iribethiritwe bakinambere kwigua vote the opposition will hold together and lead Kenyans in igniting for democracy and freedoms enshrined in the constitution. Bade baba ethiritwe bakinambere kwa bakiuga bagatigira bakoinambere kwigua bakiwatanagira kengo kuoneria Kenya injirere kumbega babatiri koinambere kwigua bakithingataga. Karatati ni gatuthandatu aku murithiria wa Meru TV. Karatati ni gatunana ndiona revealed the shame of outdated and crowded Air Force planes as VIPs get priority. Only 27 Kenya's Defense Forces aircraft of the one that acquired over the years remains operational. 27 Defense Forces aircraft, yani ndeke 27 akichia askari ichi akichia thiritwe tigere kiri 130 ira chithiritwe kinambere kwigua ikitumikaga. Gobo buri twira ata murithiria wa Meru TV twira ndekire chithiritwe itautumika ndekire chithiritwe itari in operation icho mbinge kirira igutumika na kwa gwende kinya baraba ethiritwe bakinambere kwa bagitumira ndeke ino nugwaya nuntu batikumenya iri. A year after a tragic plane crash claimed the life of Kenya Defense Force KDF Chief General Francis Ogola and 9 others, the Kenya Air Force is gripping with a troubling reality, a drilling and outdated fleet. Kuririkana nyuma ya
ndeke ya Ogolla era rugono rwango kuwetagira nyuma General Francis Ogolla nyuma ya ndeke no yake kuinambera kwegwa gi crash na ya inambera kwegwa ikithukia mioyo ya antu bangi okenda ere that chile tukinambera kwekiumbuka ati ndeke kirindeke gana 30 ire chile tukinambera kwegwa igitumika ndeni ya itengo bibyo kalia ndeke 47 ke icho chile tukinambera kwegwa igitigara kuringana na audit era yethiritwe kinambara kwekiruthuka yonaniti ati thina yandikira mbingi chithiritwe kinambara kwewigi crash kirerikanaga ithina ya aging na indikiro kingi kaumira gikauria atiriri kande kino chithagirwo ikira ithu bao kande kino engineers bao baethagirwa bari bariku kande kino chithagirwa na ara chumite itaruthitwo bwega itathondeketwo bwega na are ndetera kwetherero kinyichi kithinambere kwiki mumunga wa ikirekanaga ati bamwe batongoria bethiritwe bakinambere kwa baitumira ndeke ino gutigira iba kuthiria barabangi in numbers 2.9 billion Rambo 1 aircraft which was bought in December 1995 for use by the president kwina ndeke itariritwe mugana wa chia kana mugana wa mbechire chitheritwe kinambere kwi wiki ura waga ugo ngutigia wagoranga thiti no kinambere kwi kiona ndirikana ni igire nene muno kuona ati ndeke ni chiko inambere kwegwa iki crashaga na china my engineer china antu bako inambere kwegwa bakira ithagiria lifting the value of e-citizen and how the tech firm are making kill ICT authority webmaster Pesafro and Olive Tree Medical involved in a electoral deal kwina deal ino yethiritwe kiringithania mantu ma ICT agago government was charged 50 million to standardize the platform of Kenyans to access services kwina deal era yethiritwe kiruthwago President William Ruto, Road Transport Secretary Devin Chechil and Kipchumba Murkomen at the burial of John Koech at Olbutuye, Bomet County yesterday bichache badata babago deal eno ni kumuraithiria consortium of 3 technology companies learning the controversial e-citizen platform were given sweeping powers and an opportunity to make billions from taxpayers seeking government services according to secret contract signed as soon as President William Ruto took power. Kwa rais yako inambira kwa kithukagia utongoria e-citizen ya nambira kwa gitumikaga kuthukia mechi ya Kenya bwana kire deal era ya nambira kwa gisaina wa chini ya maji. Latinire yakaratatini yako muridhire wa Meru TV ukainambira kwa ukioranga thetino we bonere karatatini yako na tuene mbiche ya katuni ile agogo arankuona mbiche no ya katuni we rais Ruto ale agogo na aramuthiani ni mwandiki wa ndeto arungino araithite na gatagati agao kwina raini ntune yandikitwe 10 bila break ndeona rais yaga kiuga it's either you toe the line or I lane you toe no nginya thinambira kwegwa agumruka ndeto ino bwega kana thinambira kwa nkiruta raini ino mbiche no chakatuni murithire wa Meru TV kila mtu athagirwa ena mutaurira wake ndikumenya utauri bwaku bwetha wa bure kuria wa inambira kwa kirikana na mbiche ne ya katuni lakini kuringana na bunkwerewa mbiche ne ya katuni mutongora muhongo President Ruto ethirtwa kinambira kwegwa akira ithendi ndeto cha 2027 tukuona agunyuma kiringa thetini kuria unyuma kana karatati kauka nyuma agu president akiuga na thieti nambere kwe wakembagire kwibangania gutigira ati ithurano bya 2027 akainambere kwegwa gichindaga nambere te kwibanga bangani gutigira ati kinya baraba kuinambere kwa baicindana nwe baraba ethiritwe bari opponent back baraba ethiritwe bakinambere kwegwa bakimubingaga kuinambere kwegwa kibautishenaga na rais akiuga we na kumenya ngugi yake i clean na nakumenya are track yembega na ile ni mbichani ya katuni ya gau ethiritwe mianke 10 gutena breki ari ago mwandiki wendete nwe na arara ithite
no ntubwambi mwandiki wendeto ino wethiritwe kinambere kwa kiritha mantu marantu bakuga mwandiki wendeto ino wethiritwe kinambere kwa kiritha coverage chentu bakirameka batina bya kula mwandiki wendeto ino wethiritwe kinambere kwa kikava kwa wende mwandiki wendeto wana narigarite ya mienke 10 bila breaks na mantu mamo nthe methe tumakirutha anyway no tauribu wakwa bwana wagura ngatheti ino ukainambere kwokera ithaga mbicha ya cartoon na ukainambere kwegwa ugitauragira mbicha ino murethere wa Meru TV karatati yako na tuthatu ni woni bwa andiki ibubure yago ukainambere kwegwa ukirithagiria ngatheti ino murethere visitors grouping in the dark on CBC even as translation beckons kurekana Kenya education system is on the slopes of major transition. The first cohort of learners under the CBC is preparing to exit high school, and with that comes a critical challenge, ensuring their smooth and meaningful entry into university. At this moment demand not just preparation, but a new level of coordination foresight. Ana baraba yathiritwe bari kiri muturatu wa CBC nende bakubanga bangano kuthi university na arende kuririkana thirikari nibateri kwewe kibanga banganagia kana nibateri kwewe yebanga banganite bakugana kengo gutigira ati kwena smooth learning, smooth transition kiri baba bakuma chukuru high school kuthi university rungulo mutatara oyo wa CBC na indi inayo kuonekana gutiko menyekana nata wa karekanu ntu tayari thirikari tikuonekana ekithukiri ntu bobu manani na ukiririkana wa ati mutatara oyo wetheretwe kana mutatara oyo wa CBC ti mutatara oyo wetheretwe uriagu kanyuma nyumani kwe mutatara okubatara kwegwa wina mantu mange kinyemo baraba kuthi university bakireitha mantu mange mugarona bora kwetheretwe mantu magikarakara agu kanyuma nyumani karatati ni 15 muretheria wa Meru TV karatati ni 15 wagaonde ona kwena antu barutete maoni mwanya kire mantu mama ethere tumakithi na mbere rugono rwa Cleophas Malala irwethere tukiandikagirwa agogo na aranko na cabinet secretary Kipchumba Murkomen has been criticized after he blamed Cleophas Malala, a politician, of using students in his political war. Malala has been rating place for nearly 15 years, a milestone that not many politicians can achieve outside the politics. Malala lero ethiritwe akiandikaga play ino wakube mianke 15 nyuma na arendo kurekana tuntu bothu mwana siasa kuinambere kwewa kirumagira kuandika play ino mianke no 15 yonthe ethiritwe akinambere kwewa kiandika play ino ri kuringana na mwandiki wa ngatheti ino ariuria ikinontu Malala tainambere kwewa kithukagirwa etua ikinontu Malala tainambere kwegwa akiwetawa ikinontu Malala tainambere kwegwa akira wana kurutha nai lakini nontu bwa pleno athie nambere kwegwa akiandikaga yathi nambere kwa kireta thina na inambere kwegwa kimenagiro bantu anane ainambere kwa gikagiro kinya mpeni kuririkana in April 2018, Kakamega High School emerged top during the 59th Kenya National Drama Field Festival with their play that was written by Malala. Mwanka wangirishire 18 mweri wena iririkana Kakamega High School yathie nambere kwa gitwika namba 1 kiri machindano mama madrama festivals nara kuririkana play la bari niyo yaruthetwe kana yandikitwe ni Cleophas Malala ikinontu endetu itainambere kwa weekend ikinontu atainambere kwegwa kimanagirwa kumania na player athie nambere kwegwa akiandikagira chukuru ino akumienge 15 akiandika play ino nindi mawacha monekana mwandiki wantheto na thetu akinambere kwa kiuga ankurukia kawata akauga kinya ana siasa bena right ya kuandika bena ngugi ya kuinambere kwa bakiandika creative bena haki ya kuinambere kwa baki andika nekiririkana watiriri Malala ethiritwe kinya ali mwalimu kwogu na right kana na gitumia kuinambere kwegwa akiandikaga ndeto inu chombe pressure mounts on MPs to reject gender says nominee over remarks. Hannah Cheptumo blamed femicide victims, claimed
young women fall play chasing money. MPs have been urged to reject the nomination of Anna Wedot Chepmor as a cabinet secretary for gender. Kenyans on social media, along with the human rights organization and the women's rights advocate, are calling on lawmakers to dismiss Cheptumor's nomination following a controversial remark she made about femicide and gender-based violence. While responding to questions on how she would address the learning rise in femicide, particularly among university students, Chepmor suggestion that victims were partly to blame, claiming many young women fall play because they are looking for money. Pressure emberete witia kiri Cheptumo na arende ajumbe bethe tubakinambere kwa bakiura gutira ati bakinambere kwa bakireject kana bakiregana na gutaro wake ta PS kana ta kanya nikarethe tubakinambere kwa akithuragirwa cabinet secretary for gender ethiritwo kinambere kwa gitarwa ta cabinet secretary for gender na gitumigia gutwika ajumbe bakiuru gutigira bakuregana na guturo wa kike miari ethiritwo kinambere kwekeragiria kiri mantu makonenie na gender based violence mantu ma GBV na ara onekania kiuga ati ana bani ni baadhi nambere kwa bakiwe ya kirimetego ntubochwa mbesha iraba tena chio naende kirekura gwana bechi niko mako inde turechi dhitu nambere kwa ikiandika girwa nene yako karatatini ya komu tumulithiri wa Meru TV kwa uguka umagaruka ukainambere kwa kionaga ndetwino. Police arrest Migori helicopter hangar after daring stunt kwena mtu murume warathie nambere kwa gichuragira ndeke na arantereche Migori na thiritwe agikagirwa bitano ni na ante ntikumenya imbi yoba kure nontu na toka inambere kwa gichuragira ndeke getwikire rori wana rori tithi nambere kwa gichuragira ugu my dear friend ngoni dia kathumba tingono chikone na mantuma county mantuma konenie na advert iriaga ugu kwa ugu murithiri wa Meru TV wona wa magaruka ukainambere kwa kiguraga ngatheti yaku na ukainambere kwigwa ukibonagira ndeti no ndero chimechetho bado irindeni ya ngatheti ino turire itha ngatheti ya The Standard murithiri wa Meru TV ngatheti ya The Daily Nation kinya yonga ngono iririku ingono karibu watino ndainambere kwa ngiko wetagiragu mantu makoneni na agashagua akiuga ati na thiritwo kibangagiro gutwika assassinated raisi kuga ati 2027 akainambere kwegwa kiumbanaga ndeni thurano wa matangi ndereche wa matangi iri agago na ara governor in 1.7 billion graft crimes kwerekana na thiritwo kinambere kwegwa kithukia mbeca mwingi chiringi bilioni 1.7 iri agago mantu maruto 2027 na thie nambere kwa kimaragiri muthenya wa goro gachagwe na thiritwo kinambere kwa kiuga bakainambere kwa bakianveraga candidate wao wa 2027 mwanka tuthiete kwa guchiachi chiamberete kuonekana ikithukia mukondo gungi gachagwe na thiritwo kinambere kwa kimenagiria kanja anontu bwa security yake akiuga security yake ro watini na kanja na thiritwo kimenya ndeto ino na gutibu thiritwo kinambere kwa wakiro thirikari ni thiritwo kinambere kwa kithetagira mutaratara wa SHA ara indi wagite mutaratara ogainambere kwa gitethage mukenya mantu ma opinion mariagao mantu ma motoring mariagao mantu mambi mantu ma parenting mariagao bora tubatiri kuinambere kwegwa ukimenyagira na baku bora batiri kuinambere kwa kimenyagira wendo bwaku na ndeto chingi taira mantu mawendo bado maendene ngathitino Fixing the Nation ipindi biare yako County News Mera farmers on edge as a Kawe export clash major confrontation is brewing between Agriculture Cabinet Secretary Mutahi Kagwe and Mera exporters over the control of farm gate prices after the CS issued a 2-week ultimatum threatening to revoke their license, while the ministry has doubled the price
for the crop. Buyers have dismissed the new rate as portrayed motivated and vowed not to implement them. In mid-February this year, CS Akawe announced a notice setting the price of a kilogram of grade 1 Miraa at 1,300. Ya ndatuche Miraa chere tuyaga ukaratini kaya kama tunana na ara ende indero Miraa na maguri mama Miraa kawathia na mbere kwigwa aki tumagiria ntubwabu ile tubukionekana bado takabutethire tubukina mbere kwigwa bugi kinyanagirwa murithiro gono rude ya utundene karatati ya kumantu makendegoro marindeni ngatheti ino mantu makibiashara bado marindeni ya ngatheti ino bwakurutha ikumagaruka ukaina mbere kwigwa ukiura ngatheti ino murithiro wa Meru TV na ukaina mbere kwigwa onaga imbi yo ni yethiritwe kina mbere kwigikagirwa urito ndeni ya ngatheti ino ira gutire mbi yetiri kwa ubwe ukaina mbere kwa ukigura ngatheti ino kengo ekegwa igikwiraga imbi yo yethiritwe ikithi na mbere na guku ni kwa Meru TV menyothi kuraya tukaina mbere kwigwa tukirithagiria mantu makonenie na mwerekera wa murongo kagita gatari kuraya. Good morning. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwankamochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited, tested, approved and trusted.